دما بخیر به تماشاوان هیجا اون بخیراتن برنامه دیروکامه برنامه ایرو لسر بویره که کو دناو کردادا به ناو کیته به ناو کرن دناو ترکادا به آوا کیدن هنگ دبین بویره ملتی هنگ دبین علی غالی پولایی هنگ دبین بویره نوئل ایجار ایرو میوان من دیسا ما مستمان مسانجه کاغ ما مسانجه بخیرات او بویر چی بویره براستی سه ناوی هنه و بویره که تاریخیه گور کو ام بیجن نمزانن قالوا بتشيكيج مرة بحسابي بويري بك وام تشاوج نافي بويري دركبن. بله او وقت گوت چند ناوی و هنر پیشیان بیشن او د ایلونا سال 1919 دل ملتی يعني حادثه کی هي اویا چند عالیوی هنه پیشی از بچک بحثا بکورتی بحثا و روژه بیشن روشا عثمانیه چاوب و روشا کرده چاوب و چند جمله بحث بکن بلکو باشتر 1919 بلکو باشتر بفهم کرن و دمه امپراتوری عثمانی ده شر یکم جهانی ده جبر شکست خوار بو زوراوان چو بو پیمان موندروس چه بو و لگور پیمان هزن اوروپیین سرکتی هم بیشن انگلیز و فرانس و حوالی وان جبر که زور عثمانیه برو ده پیمان ده ماده دانی بون که اگر لانادولی لجین که هین بیشن ده دست امپراتوری عثمانی دانه تبله هویک تشخله که درکه حق وان دولته های که وی داره داگیر بکن مداخله وی داره بکن جبر ویجی او يعني يكو امبراطورية عثمانية إدارة ذكرن فرد ترسيان كل دركي تشخلكي تشتكي دركبه جبر ويبو كو پادشاه عثمانية مصطفى كمال سال 1919 ده مهاجولانه شاندن سمسوني تدي او تاريخ الرسمي باواكي دند بيجه مصطفى كمال برای هر تشت عیار کربو بزانین چوبو فلان دسته خود نوسای او وظیفه مشهور دبی سامسونات چخش فلان اوسا يعني نورمال پادشاه مصطفى كمال شانديه ويداري وان وي شانديه وبفرمانك شانديه بامرك شانديه او وك مفتشك عسكري شانديه انادولي دشه سامسوني باشه امي بچك بحث بكن دشه ارجرومي لوان درا پشتکو کاظم قرابکی رو کومتانین دبینه و ور هدی اویته گوهرتن نم بیشن هلوست اویته گوهرتنو او تفجرا کود بیشن کوای ملیه یعنی هزین نتوین ترک به وی هاوی دست بده کلی ام و مسئله درج نکن د حزیرانا 1919 ده دیگه سواسه مصطفى كمال دیگه سواسه جور و هر ارزرومه لأرزرومي دمي كولوردياك عثمانية هي وكاظم خرابكير كومتاني و كولورديا ل جبركو بشتيكو شو أنادولية تعليمات ناميكو يا أمريكو هاتبو أم بيجن تثبيت كرن لغوروي حركات نكر جبركو مصطفى كمال پادشاه و حکومت مرکزی استانبول و دم سرک وزیر داماد فرید بو اوانا او وظیفه وی جوی استندن و عسکری پیشی عسکری آویتن وظیفه وی استندن او ادیل اورته ما بسری خما يعني وقت بيخدي ما يعني ادي وقت عسكري كي ام بيجن تو صلاحيات ويجي دستي بيجري ويجي عسكري داخلي وقت انسانك عادي نورمال انسانك سرادان وقت كده بيجن يعني وقت او هین لسواسه هین نگشتی از ارزرومه و دمه دیسا حکومت مرکزی والیک دشینه خارپیت ناوی علی غالبه بله علی غالب جی خلک کایسریه ترکیه کایسریه جماره فیزی اولیه و او جبری اسکر بویه يعني ضابطك بويا تقولش مالا فيزيولي تشتكي توران فيزيولي براسي نزانم از باش نزانم دكاره ببه او او جدي سواسه تام وي دمي يعني وا روجادا ام بيجن
چند روز بری که مصطفی کمال بگیجه سواسه او جل سواسه جور او هر خارپته بویا والی خارپته و هر جیخه جو وقت سواسه و دمه قراردی شی مرکز اوی ل سواسه والی سواسه جی رشید پاشا جرده بیجن او يعني علي غالب جوالي رشيد بيجا مصطفى كمال جواز فستندنا ومن بيستوى تيفرا يعني دبي بقرا مشين اسطنبول جوا او دخازنكو ام بيجن خدي صلاحيات ويبقرا بشين دبي بقرا بشين دبي اجيتا دبي بقرا بشين اسطنبول يعني او جي خويا ناخذ حتى هناك دبيجن قلت فاي تي و تو اگر تو دکاری توی بگیره او دو بیشه صلاحیت همون تونه از والی و درنن و پشتی چند روز هم بیشن یا جی بلکه عین روز یا دو روز پشتی و مصطفی کمال جی ت سواسه اولی جویره ویتشی دبیجه علی غالب وساقط علی غالب جهین لوره مصطفی کمال غازوی دکه تابی مصطفی کمال جبرکو عسکره علی غالبی که من بحث کرد او زوده جا عسکری دفجه برده بو جهه بو حتی سال 1912 ده بو مبعث قیصریه علی غالب جبر که او زوده جا عسکری درکتی هم بیجه مصطفی کمال جبر که هنو جا عسکری حتی آویتن های کسی زده جه تونه و تکلیوی عسکره کومتان باشه کومتان کل سی واسطه جی آریکاریا ویدکه لوما وقت سواسه او عسکرو برپرسیار ام بیجن على قدر دبن و قیمت کومتان بریزم وساد زان و قیمت ددن يعني وسان اگر نبجی هوال تیوان هه مصطفى كمال غازي علي غالب دکه وی بعرض دکم دبیجن يعني وی تلی شرمزار او دکه حقارت دکه دبیت وساقوتی و فلان بیوان أبي أتابع اللجور قوتناوي أو النطقة تزان نطقة ويها وكتب بحثك دبي منها قارت كر أو كر دبي أوي جوخا بر بلنغاز كرو قوت غلطات يفهم كرنو أجد خازم وكوا أو بكم بيجن شلامي جوكاوي فلان والنتيجة دبي من درجة باردة نيسا وجور هر يك آلي كده أو برب يعني علي غالب برب خاربيت ديشة مصطفى كمال برب أرزرمي ديشة ev tiştî ku ez dibêjim Hezîrana 1919. Piştî ku Mustafa Kemal di Erzurumê li wir dawiya meha Temûzê û destpêka Ağustosê li wir Kongra Erzurumê çêdibe. Alî Galib jî dibe walî wek me got walî Xarpêt diçe wê derê. Tabii او مگوت یا مصطفی کمال جبر گهداریا حکومت مرکزی نکه او جی دنیرن کو دبیزن کو او لارزروم سرکتیا کنگره دکه لیدریا وی تشتی دکه دخوازن وی بدن گرتن و دبین ام وی بدن گرتن و بین استانبوله yani. لی مروه کی دگرن جهه ام بیجن دشورن دبیجن ام علی غالب مادام والی خارپیتیه ام جویره بیجن و دبیزن کو اوی هرن سواسه مصطفى كمال و حواله خواه لور وی جوینه که کنگره کی چکن خبر دشینن بتلگراف ها طبیعی خبر جهه دشینن علی غالب دمه yani وقت خبر جاره پیشین دشینن درسیم yani درسیم جوی دمه لسر خارپیته خبر دشینن دبیجن وزیر داخلی عادل بگ چاقی دبی وظیفه کی گرینگ بدم تا و پشتی که او وده گره خارپیته دیسا به تلگراف ها جهه خبر دشینن نتیجه ده وزیر دبیجه ام وظیفه کی ددن تا ام یتبکن والی سواسه و هر وها komutan سواسش komutan askeri yani hem askeri hem mülki salahiyet hem بدن تا توی هریوی داره توی او چند کسی کلور شخوا تشتک زیادتونه عسکره که ام بیجن هندک لور عسکر هیا اوی نکاربن تشتکی بکن تو هزک عسکری اگر تو دکاری بجوینه و چند صد کرد 150 کرد تو بکاری بیج عشیرین کرده چند پیا بجری
بخوره باویجی سر سواسه و وان بگری بشین استانبوله توش خوار والی و کومتان سواسه توی یعنی وانا علی غالب راد بيجي علی غالب راد بیجه علی غالب جی یکی یعنی جواوی تفهم کردن هم نویسکار بحثی دکن هم جی و تلگراف معرفیم دکه کو معرفه کی بچک بیکر و سیسته پیشی ناز دکه معنی دگره پیشی دویجه مثلا معاش من بلند بکن پاش دوی رتبه من بلند بکن پاش دوی حق نقلیه بدن چند تشتا دخوازه یعنی هر جاره تشتک دخوازه و اوجی جبر کو دخوازن لی تشتی بکن او تشتین کو او دخوازه همویا قبول دکن رتبه بلند دکن معاشوی و نقلیه و فلان و بیوان او هر جاره تشتک در دخواه یعنی نتیجه دبین تو چه دخوازی ما قبول کر یعنی پاش دوی بره فرمان پادشاه در کرد دوی تمام فرماجی در کرد نتیجه ادی آری کی ده بشم مجبور دبینج قبول دکه و وظیفه قبول دکه دچه و چاقه مالتیه سنجاق بو خارپت ولایت بو سنجاق دناو بین لگور اداره عثمانیه دناو بین قضا و ولایت ده قضا قای مقام اداره دکه والی ولایت اداره دکه السنجاق والسنجاق متصرف اداره دکه مالتی متصرف بو و متصرف مالت تجوید دمی خلیل رامی بو خلیل رامی کره بدرخان بگ جزیره بوتای آب جرادت و کامران بدرخان کره میر جزیره بوتا بدرخان بگه اوج لوی داره خلیل رامی لور متصرفه علی غالب دچه مالتی اوانا او تشتوك از بحث کم ده عین روژا ده چه دبن مصطفی کمال ده دوی روژا دوی ام بیجن ایلون 1919 ده دیگیجه سواسه علی غالب نه مهده نه ایلونه ده بلکو نه نبه دخکی نه بری نه یعنی شش دکاره ببه بلکو شش بقى شش مهه yani چند روز پشتیه دیگیجه ملتی و tabii düşe mutasarrif lur jberku idari mülki amir mutasarrife be mutasarrif rede peyve de be vazifeki usadana min lejbir nekim hükümet İstanbul'u vaktak emir dedi veziri dahili ve veziri ve de gotun veziri harbi yani ana da bejin veziri Parastan savunma bakanı ya ve de gotun harbiye nazırı yani bu be emri her duya ev salahiyet danavi Ali Galip او دبیجه وای صلاحیت منه و ها حکومت یعنی کوجره امر شاندنه دبیجن ویتشتی کو وظیفه حکومت برات یکجار و شرطی به تو کس برا نزانه به و جبر کو پر گرینگه اگر حیوانجی هبن یا براون یا تدبیر بستین حتی دبی عین وسا گوت دبیجن جماله جی بحث نکج کثیره یعنی برا پر و شرطی به و دبی وقت تو درکتی جبیجه از چم وظیفه کی از چم تعقیبات مثلا تشتكي دن فلان واوج وقتها بخليل راميره ده بيبه ده بيجن امي اشقياء تعقيب بكن جبوه امي هن بياب بجفن بيدا بكن جا 20 كردام چند كسا بيدا امي تعقيبات اشقياء بكن بحث سواسي فلان ناكن يعني اجهر دوي ده ميدا تشتكي دنيا انترسان ده او تصادفيه يعني او تشتكي انا از بحثكم بتصادفيه وكي من قلت يعني إنجليزا وفرنسا ام بيجن هاف بيمان وان شريكين وان هر يكي آلي كي إمبراطورية عثماني خستبو دستي خواه سوريا ام بيجن فرنس لوان درابون لباشور العراق إنجليز بون حتى مثلا إنجليز حتى مثلا ويدا عين دوار رجعها روحها دست إنجليزا داكو يعني روحها معي اما باشيت كيف دست فرنسا طبعا يعني ويدا دست إنجليزا بله komutanı ki binbaşı ki İngilizce navi Noel ev per navdar de mesela Kurda da ciber kupçak meylavi de ser Kurda bu ya le binbaşı ki İngilizce evji de demek beri çend ambejin çend hafta beri ve şu İstanbul'e ve deme hin le sevre او پیمانه سوری یا پیمانه آشتی دو گوتن هین امضا نبویه لسروی مناقشه هنه او وقت زانید 1920 دا امضا ده و یکم بحث کن هین 1919
جبرکو د و پیمانه د امبیژن پروسه و پیمانه د مناقشه لسر اوی هد ارمنی د بیژن کردستان میج بشک قنبه د بیژن ارمنستانه د بکبه دست ارمنیا و به ارمنستان و کرجی د بیژن حق مهیه لسر و مناقشه هي ترک شوخات تشتگدن دخوازن جبر و انگلیس د بیژن ام بشینن برالور تحقیقات ام بیژن تحقیقات بکه که پرانیک ارمنی چخاسن کرد چخاسن ترک چخاسن جبر و نوع دچه استانبوله دچه وکی من گفت او کرداره تکلی و دمی باش بونه دچه به سروکی کردستان تحریری جمعیتی سید عبدالقادر را به او کردین و داری این کوه دمی ام بیژن بچک نفوذ آوان هیا امین علی بدرخان را وان دبینه دبیجه جبوی تشتی چند کسا تثبیت بکن بمره ورن امهرن وی کاری بکن و او بخواه پاش دخاطرین خدا بحث کرد دبیجه من دخواست کو به تایبت سید عبدالقادر امین علی بدرخان و کسی وسا کو نفوذ آوان هیا ورن دا کو باشتر به نفوذ آوان هیا تأثیر آوان هیا حتی مولان زاده رفت اوجی اصلی کردکی کرد سلیمانی کرد باشوره او بخواهی بحث کرده بیجه از وی دمه از اندام ام بیجن مرکز عمومی کردستان تحریری جمعیتی بوم دبی نوال جمنجی خواست کو از هرم لی دبی من قبول نکر و نوال بحث کرده دبی سید عبدالقادر و امین علی بیجی قبول نکرن حتی چما قبول نکرن ویج دبی سید عبدالقادر گفت تركش خاد تمد عليه من داد نفسين ودخازن من اتهام بكن بخاين تيا دولتي وخاين نشان بدن دبي وات تهمات على سر من هنا جبر وير جسارة دوستي انجليزا و امين علي بيك دبيجا ام مالباتك ميرن اون ام دولة من بون تدي ناو دنجي مهبو انا روشة من باش نياز بي حالي هرم اكبيجا ام بيجي امكاني من تونه مادي از هرم وقت بيجي از الخدانين مجمرة ناخوش او وساد بيجي يعني نوع الوساد بيجي نتيجة او هردو ناتشن ل داوود اللي هاودكن كوري دكورين امين علي بدرخان جلادت بقو كامران بق او دميهن تزنه هن يعني ام بيجي خورت يعني لانه اصل خدا دخازه ادن ورج بركو او ناين يدي بواناره دبي امي هرن او دوكاس و یکی زاوه سید عبدالقادر به نام سید معین بحث کرده به او جی چاره جی یکی درسمی به نام ابراهیم هیته کی جوا کسا و بویره و به نوال رهرن موسال هفته کن نوال وقت گرد چه بغدای پاش جور دچه موسله جوان رجد به ورن موسله ام ور هفدو ببینن جور ام هرن يعني منقول موصل شما موصل حلب ام غلط قلت حلبه وصادكن جلادة كامران دشن حلبه نوارجي دشا تاوي دشا حلبه او دكاسين دن خويا ناچن يعني خويا وظيفه قبل ناكن دیسا تصادف اكيد دوان روجان ده دمها حزيرانه ده كردستان تحريري جمعيتي يا دياربكري ما كرد تحريري جمعيتي كردستان تحريري جمعيتي يا دياربكري ور جميل باشا زاده يا قالك ام بيجي خباتك وانا بطايبتي اكرم بك لتشيروكاوي درجه النتيجه ده جبركو او قومتان عسكريين كل دياربكري بونتيكلي ومصطفى كمال رهبو اوانا قالك بدكو دولاب او ببوليتيكايا كي سخته كارانه ام بيجن وسادكن كو جيل اكرم بك تنگ دبه حتى آپیوی مصطفى جمیل پاشا زاده مصطفى پشتگیری وان کمالیستان بیشن مصطفى کمال وانا دکه در نتیجه ده در 4 حزیران 1919 ده کردستان تحریری جمعیتی یا دیاربکر دیگرن و اکرم بک مجبور دبینه جور دراده جبو چه دبیشن؟ هاویر حلبه او دخوازه هر باور دکن دخوازه هر أوروبا إذا عصر خد النية تكوي تشتري وساهية دياربكر دار كذا وتموان رجع ده أوجه جيشتيه حلبة حتى دبيش وقت على حلبة بويا
tabii 1915 da tedi qira Ermeniya çiye bu. Tercümaneki Ermeni wî li wir dibîne li wan dera nêzî Helebê. Gilî dike dibe eviya Kurda, Diyarbekir'e filan bêvan İngiliz wî digirin. Ekrem Beg digirin. Jar Ekrem Beg jî berî vê meselê ew Noelê ku me behs kir berî hatiye Diyarbekirê. Dîsa sala 1919 de hatiye Diyarbekirê carekê. Noel hatiye Diyarbekir. Hatiye Diyarbekirê. Ekrem Beg wan hevdû dîtine hevdû nas dikin mêvanê wan bûye. Ew navê Noel dide. Noel dide. Yani şansa ve çedibe ku Noel ve demê tê Heleb tê Helebê ji ber ku navê wî daye tabii Noel em bêjin referans ew dike wî berdidin. Noel jê re dibêje tiştek wisa heye heyetek me wisa heye me herin mela tê herin Kurdistanê ji bo vî tiştî tu jî bi me re wer tu jî bibe yek ji endamê vê heyetê ew jî qebûl dike divê baş e dev ji ew ê din niyeta xwe ya din berde bi wan re. Ewana hemû bi hev re diçin mela tê yani ew tiştê ku gava din min behs kir mesela Alî Galib û Xelîl Ramî ku li meletiyene wê demê tam di wan roja de di 5 îlonê de ew heyeta em bêjin a Noel jî digîje meletê. Ew piçek tesadüfiye yani. Yani wa her du em bêjin organize nekirine ku aynı wextî de vî tiştî bikin. Ew di tiştên cihêne lê di wir li meletê digîje hev. Car wekî min got yani her di wê wextê de Mustafa Kemal û hevalê xwe jî li Sêwasê xerîkin wek soran dibêjin mijûlin ku kongre çêkin. Kongre wan jî di çarê ew ê de dest pê dike. Ji xwe Kongra Sêwasê di çarê îlonê dest pê dike. Yani evana her yek nava heftekî de ev tiştan hemû çê dibin. Wexta Noel wana digîjin meletê ji xwe Xelîl Ramî apê celedet û kamrane ew diçin bawî mêvan dibin. Ekrem Beg behs dike dibe ez û Noel jî em bûn mêvanê Serekê Belediye. Serekê Belediye jê re digotin Arpecî Mihemed Efendî. Belediye Meletiye. Ew ji Serekê Belediye jî Kurd e elbet. Hatta Ekrem Beg dibêje Kurdçiyekî wisa ew bû yani Kurdçiyekî hişk bû em bêjin. Welatperwerek bû. Yani antiparantez Malatya mesela nav Kurda da hewqas em nizan tabii Malatya asli xwe de Kurd e û wekî min got yani Serekê Belediye Kurd bûye û dibe hatta Ekrem Beg dibe wexta em gîştin wê derê alîkî de em çûn alîkî de Xelîl Ramî mutasarrifê wê derê û Serekê Belediye Arpacî Mihemed Efendî dibe wexta em diciviyan dibe Malatya bû merkeza Kurdçiye yani. Ewana tabii her yek alî xwe de xebata xwe dimeşîne. Mesela dibêje Ekrem behs dike dibêje her roj Noel û Celadet Beg diçûn belediyê diçûn ew dikirin nüfusa boku Ermenî nüfusa Ermeniya û Kurda tespît bikin. Li ser wî tiştê dixebitin. Bi wî re mijûl dibûn. Alî Galib û Xelîl Ramî jî xerîkin em bêjin mijûlê ew îne ku ji eşîrê Kurda çend set peya peyda bikin bicivînin da ku bavêjin ser Sêwasê. Kongra Mustafa Kemal û her di wan roja de Hacı Bedir Ağa heye ji Kolkê. Kolk ana ji re Tirkî dibînin Kahta. Ana xezayek Semsûrê xezayek Adîyamanê. Wê demê Semsûr û Kolk jî girêdayî Meletiyê bûn. Ji bo temaşavan bizanin Hacı Bedir Ağa Hacı Bedir Ağa xelkê Kolkê Kaxtaya em bêjin. Serek eşîrek bi navê hinek dibên Rişwan hinek dibên Reşî. Eşîrek gerek mezin e wê demê jî serekê wan ew bû û mesela behs dikin dibêjin bi hezaran kes dikaribû bicivîne. Kesên çekdar yani pir xurt bû di wê mintiqê. Niha jî xurtin li wir yani ez demekî li Kolkê mam li Kaxtaya ez mam bi rastî tesîra wan li wir gelek e ağa ne em bêjin ağayê wê mintiqê ne Kolkê ne. Hîn jî ana navê wan beşek ji wan navê wan Turan liye beşek ji wan navê wan Firat e. Heta ew Dengîr Mîr Mihemed Firatê ku ana yek ji berpirsiyarên demek berpirsiyarê AKP'yê bû. Ew jî
Nebiyeviye. Nevi Hacı Bedri. Nevi Hacı Bedir Ağa'ya. Hacı Bedri. Ha. دنگیر میر محمد فرات د صحبته کې ده جمره بحثه باپیل خو حجی بدر آقا کر کاک میر دنگی تو بخیراتیه ایجا دلت دخوازه به کرمانجی به ترکیه تو چه واد خوازه Valla dileme de sefte xeyr diyeyim. Pir dilxoş biyim ki İran mivane verme. Hazım ki Kurdi bim ama Kurmancı emin ne bese. Ve yani dileme de ama disoja Türkiye bim belki şimdi oyun dükkanın çak bakın. حجی بدر آقا دبیجن حجی بدر به خلیل رامی بدرخان را تکلی دانیه دوران ملتیه حتی دبین تکلی وی نوال چه بیه تسانوی وقت سوریا بدرخان کامران بدرخان جردت بدرخان چنوی داره نوال الفابه کردی چه که در حق بیه Hacı Bedir Ağa'nın bir hatıratı yok. Naha tu Biranînên nivîskiyên Hacı Bedir Ağa nîne. Lê Biranînên bînbaşî Noel hene, min ew xwandin. Hinekên Cenabê Bedirxaniyan jî hene, min ew jî xwandin. Di nav wan da ji Cemîl Paşayiyan jî kesek heye. Kişi var. Ekrem Cemîl Paşa, ew jî hatiye wê herêmê. Bêguman tiştê ku min ji derdoran, bi taybetî ji birayê kalkê xwe Hecî Zeynel bihîstiye, rast e. Di sala 1919 da ev şahsiyetên ku te behs jê kir û bînbaşî Noel û mutasarrifê Malatyayê Xelîl Ramî Bedirxan û mutasarrifê Xarpêtê Elî Galip hemû bihev re tên Malatyayê. Mutasarrıfı yine خلیل رامی بدرخان Halil İbrahim Bedirxan. Bînbaşî Noel di bîranînên xwe de behs dike. Diçe cem mutasarrifê ku ji Bedirxaniyan e, li wir cendirme müdaxeleyî wan dikin. Dixwazin wan bigirin. Başını Noel hatıratında anlatır. İşte mutasarrıfın o Bedirhanilerden olan mutasarrıfın yanına gider. Fakat orada jandarma bunlara müdahale eder. Li ser Bunları vê yakalamak yekê ister. şer dikin. Bunun üzerine û ji wir direvin Onlar û çatışarak diçin kaçarlar. herêma rişwaniyan. ve Rışvan Ji ber ku bölgesine aliyê girerler. dinê Çünkü Beydaxiyê Malatya'nın ku dikeve pişta hemen Malatyayê arkasındaki herêma Beydağ'dan rişwaniyan e. sonraki alan Rışvan bölgesidir. Ji xwe ger hûn Zaten li bîranînên şeyde, bînbaşî bakarsanız, Noel binêrin, Hatıratına beşek jî Binbaşı bi navê Noel'in geryanek li Rışvan welatê ülkesinde Rişwanan e. Seyahat diye büyük bir bölümü öyle geçer. Ve o sırada da herhalde tahmin ediyorum şu anda ayı aklımda değil ama Wê demê meha wê niha nayê bîra min, ji ber ku em eşîreke koçer bûn, yên me ji Zozanan hatine payîzgehê. Warekî di navbera Zozan û deştê de heye. Ovaya da daha inmemiş ama Li tam wê yerine payîzgehê olmayan bir konên alan xwe vedane. var. O alanda çadırlarını kurmuş otururlarken bu zevat Ev kes jî hemû tên ba kalkê min. yanına gelir. Tabii bu bölgeye girdikten sonra da jandarma Bêguman tarafından piştî da ku ew takip tên wê edilen herêmê êdî cendirme Çünkü nikarin wan teqîb bikin. Hacı Bedir Ağa'nın Ji ber ku bi hakikaten rastî jî oldukça hêzeke xurt güçlü bir a Hecî Bedir kuvveti Ağa var. li herêmê heye. Yani o bölgede ayakta kalan Yani li wê herêmê hêza herî xurt a çekdar hêza Hecî Bedir Ağa ye. misafir ederler orada. Dibin mêvanê wî, Ee, di wê mêvandariyê de misafirlikte işte tiştê ku wan ji dedeme bapîrê min re anlatılan behs şey kiriye şudur. ev e. Osmanlı İmparatoriya İmparatorluğu Osmanî, padşah, derheqê yekî de İmparator ferman Vahdettin, derxistiye ku navê Anadolu'ya wî gelmiş olan Mustafa Kemal e. Kemal adında Hatiye bir Anadolu'yê. û ji bapîrê min re İstanbul'a li gor wê gönderilmesi fermanê konusunda bir dibêje ferman wek çıkarmıştır. tebaya Osmanî Ve divê dedeme de ku işte tu bu Mustafa fermanı Kemalî Mustafa ku wê Kemal'in wextê li yakalanarak Sivasê ye, Sivas'ta Kongreya konuşuyordu. Sivasê Sivas dewam Kongresi dike, devam divê etmektedir. tu wî bigirî Yakalanarak û bişînî İstanbul'a Stenbolê. gönderilmesi konusunda bir Osmanlı tebaası olarak görev düştüğünü söylerler. Hacı Bedir Ağa bunun üzerine Hacı Bedir Ağa li ser vê yekê hêzên eşîretê dicivîne û ber bi xarpêtê ve diçe. hareket edin. İşte dediğim gibi Hacı Bedir Wekî min got li gel bînbaşî Noel tên Çiyaya Rafayê, Çiyaya Rafayê ciheke ku îro jî di nav tixûbên herêma me rişwaniyan de ye û li wir radiwestin konên xwe datînin. Xeber digêje Mustafa Kemalî jî. O kamp sırasında tabii haber Mustafa Kemal'e gider. Daha sonra Sivas Kongresi'nde
üye olarak çalışan Piştre min ji endamekî ku li ser navê Malatyayê beşdarê Kongreya Sivasê bibû guhdarî kir, wî got dema ku bihîstîne ku Hecî Bedir axa ber bi Sivasê ve tê kongreyê radwestînin û dixwazin kongreyê belav bikin ji ber ku hêzeke ku karibe li ber wî raweste tune. Ali Galip'in Hacı Bedir Ağa'ya dönüp Lê roja din li Çiyaya Refayê hin bûyer diqewimin. Ji wan yek bi taybetî dema ku Elî Galip ji Hecî Bedir axa re dibêje derheqê te de biryara padşah heye, fermana îdama te daye, lê vaya ez dibînim tu wezîfeya xwe baş dikî filan û bêvan, pîçekî jî wiha wî biçûk dibîne û dibêje tu vê wezîfeya xwe bike ez ê te xilas bikim. Hecî Bedir axa pir hêrs dibe, bi Elî Galip de diğeyde, heqaretê lê dike û dibêje te xwe avêtiye berbextê min. Tu dê çiyê min xilas bikî? Min çi qusur kiriye? Hecî Bedir axa hêrs dibe û fermana vegerê dide. û li gel hêza xwe dikeve Malatyayê, ji wir têlekê dişîne Sivasê û dibêje min dest ji avêtina ser Sivasê berda. Ez vedikişim herêma xwe. Noel olmak üzere bunların oradaki askeri Li ser vê yekê Mustafa Kemal jêra têlekê dişîne daxwaz dike ku di serî de Noel û wan kesan teslîmî yekîneya askerî ya wê deverê bike. Hecî Bedir axa dibêje li gor usûlên eşîra me kesê ku xwe bavêje berbextê me em teslîm nakin. Ev li dijî edetên me ye. Ez ê wan derxînim derveyî sînorên xwe, lê piştî wê ger hêza we hebe, herin wan bigirin. Ji nû ve vedigerin kolikê, yanî kextê, li kolikê wan kesan dişîne Semsatê cem zavayê xwe Hecî Şêx axa ku serokê eşîra Bêzika ye. Xeberê jêra dişîne da ku wan ji Feratê derbas bike û bibe bigihîne Sûriyeyê. Ew jî wan dibe heta wir û derbasî aliyê din dike. Ji xwe serpêhatiya wana piştî wê di bîranînên bînbaşî Noel de hatiye nivîsîn. Tedî Hemreş rehmetî hebû ew jî di navtevgera welatperweriya Kurda da cî digirt û welatperwerekî baş bû. Ew jî nebiyê biraya Hecî Bedir axa ye. Nebiyê birayê wî ye. Yani dibim pısmam ya. Yani ew eşîre ji bo çi min behs kir? Ew Hecî Bedir axa ji wê demê li Meletiyê ye û têkiliya wî û hem têkiliya wî û Arpacî Mehmed Efendi ew serekê belediye hem ji têkiliya wî Xelîl Ramî heye. Ji ber ku her wekî min got kexta jî yani kolik ji wê demê li ser Meletiyê ye. Car ew bi wî re danûstandin dene ku eşîra ji eşîra merova bixwaze bicivînin da ku wî tiştî bikin. Alîkî de jî Mustafa Kemal jî li Sivasê dixebite. Hem di çarê mehê de kongre wan dest pê kiriye, kongre jî ji derên cihê cihê hin komutanên eskerî civandine û hin kesên ku têkilî bi wan re danîne wir civandine ku kongre çêkin û kongre dest pê kiriye. Lê tiştekî enteresan dibe wê demê Mustafa Kemal ji ber ku yani mervekî eskerî ye û haya wî ji mesela istihbaratî û têkilî heye ji wan tişta de zanîna wî heye tim mesela istihbaratê şifre bi wasita telgraf û telefon û telefon wê demê zêde telefon ew nine telgraf bi postaxanê têkiliya wî heye û berpirsarên postaxanê jî dibin emrê wan dene wê demê li Sêwasê wan tişta her kontrol dike. Ja di pêncê mehê de pêncê îlonê de ji telgrafxaneyê wan şîfra wa telgrafa digînin wî ku di wa telgrafa de ew tiştê ku me behs kir. Ew emrê ku wezîrê daxilî şandiye bû Elî Galip ew tiştê ku wir hatiye gotin bavêjin ser Sêwasê bi veşartî bi dizî kes nebîze ew bi teferruat wa tişta hîn dibe. Elbet ji van mervekî eskerî talûkê dibîne. Dizane fêm dike ku mesele çiqat ciddî ye. Çünkü ew zane ku wê demê ew hêzekî wî tune
لپشتوی عسكر تشتكي يعني بيجن جبرك او خرج عسكري درخستنا حکومت مرکزی لید گره لید گره حکومت لید گره دخوازاوی بگرن و اوه کوتیجی کرنه والی و کومتانه سواسه اجاری دسر دجی کرده چند صد کسا و پیدا بکه او جنه تشتك زحمته لو ما دكافه بانيكي ناف ترسكي مزن يعني فرد ترس جبر حقوي هيك وبترسوي دغرن يعني ياجي وي بافجن سروي لي مروكي جبركو كورناز وزيركه مثلا فيتشتي يعني فيتشتي او قاس جرينجا ج كسن باشدارن كونغري ريج نافيجه و دلغار ريج نافيجه داكو مورال وان خرانه به تدي تاثير خراب لسروان نك هناك دكار بترس هناك او بن جوان ريج نافيجه لهر شب دشه لسر تلغرافي بوستاخانه اجارچه دکه او چند تشتا دکه يعني یک به او کومتان عسکری او چبرک معرفه که عسکریه به عسکره واسطه عسکره دخوازه تشتا بکه کومتان عسکری کل ملتیه به ویره تکریداتینه یک دبیجه راست امر ده او بواسطه اویجی يعني نتنه او بخواه بواسطه کومتان قلورديه كل سواسيه دبيجه او تابي باوكي دن بروباغندا دكه بوكو تدي وانجي شاي ملت هندين داره چ کومتان بچ مامور بن خليفه جبوان پیروزه پادشاه پیروزه دين بر مهمه دبي واي بنرن انجليز دجمنه ما انجليز ام بيجن دجمنه دين منه دجمنه پادشاه منه عيني وسا وانا جخرة خاينة كبيدا كرنا بناوي علي غالب أو جي تركي دبجن إيش بيرلكشي متفقي إنجليزية بقاور بأجنبية اتفاق شيء كرنا داكو خليفة ما بادشاه ما دين ما جماعة بستين وهن كردين هن كردين ما ين مسلمان وانا تحريق دكن وانا ام بيجن بيش دكن كو كرد وترك هفدو بكوجن يعني بروباغندا كي بزاناتي دكن اجار او گلکن جوان هاي وانت دي او کومتان چه مامور مزن هاي وان جتونه کو ام بيجن او عسكري اويتنا مساله چيه او ايكو هاتنه چكسن تصادفي هاتنه ودريوا مساله تفرعات نزانن دبيزن براستي انجليزي كاتيه وها بروباغندا دكن دبي او انجليزانا ب هناك دبي بالصندوق para عنينه دبي altın بلاف دكن بالتونه işte چند او خائن كردجي بخارانينه دبيجه جو کومتان ملاتره دبيجه وانا بگره همويا بگره و بشینه سواس با من يعني مصطفى كمال او شاش دمن کومتان دبي از والي شي بگرم دبي بالخاصه دبي والي بتايبتي دبي والي او شاش دمن دبي والي يعني دبي والي متصرف انجليز و او كوبيرا همويا بگره بشینه او دبيجه من كارن دبي قوات مناقشه يعني دنيرا نابه وشاغي مجبير كبيجم هم جعلي عالي عسكريه يعني هم ملتي هم خاربت قريداي قولورديه دياربكريه لدياربكر جي قولورديك هي بناوي جوده يكي بيجم كومتانك لورها بويره تكريداتين دبيجن جبركو تو كومتاني ملاتي وخاربتي تو جوان را امريكي بشينه داكو تشتي بكن او جودات شي تام هين او نبو يعني بيجن قانون نبو او دبيجه دبي ام جريداي اسطنبول هنا دبي مصطفى كمال جي او مننا امير مننا يعني ودبي مهم ترجي وقتها نوال تابيته جي حكومته او كك ام بيجن وك بلغكي بيرهايكو يعني بالدستور حكومتي او هاتيا يعني ودبي دبي ما برسكريه ما مالاتي ما برسكريه قلت انا جي برسينا قلت يا بلغا منها حكومتي دا يعني وزارتي دا جار دبي من كارن تشتكي بكن يعني شو دبي حكومتي شانديه صلاحيه تمتنا جا مصطفى كمال دنيرا قومتان دياربكر جي تشتيناكا ور بين باشيك دنهايه بناوي خالد قرماي لدياربكر دقالكو او قومتان قولوردي او بخاننا لي بدزيفه بوي خالتي به دبيجه بيكو عين مستوى كمان جرى تلغراف نامه دشنا دبي مادام او جودت ناكا تبي وي في تشتي بك
او جی پاش خاطر اوی درکتن او خالد او بخوا بحث کرد به الساکنیم پشتگو جودت چوماله من لسر وقت ناوی کومتانی من امریکی جاوی رشاند به جوده به او کومتانی یعنی من جه خارپیت رشاند طبعی خارپیت جی گریدای دیاربکرینه نزانن کو خایا کومتان تونه نزانن کو مصطفی کمال جاوی آویتنه در نتیجه ده بوی امری جمالاتیای بولوگه کم بیشن یکی نه یکی دشینن عسکره دشینن دبیشن هرن ملاتی جبر کل ملاتی یعنی بحثا پر هندک عسکر یعنی 10-15 عسکر دکن یعنی هایا کرده پروبلم دور ده مثلا کرده مثلا استخبارات حیوانجی تونه یعنی نزان مثلا ملاتی چند عسکر هست لخارپیت چند عسکر هست چیه نزانن یعنی ایرو مثلا بلگام دزانم کو وکی من گفت ملاتی چند عسکر هنه لخارپیت عسکری کو هاتیه شاندن 52 کسن 2 ماکینلی تفنگی وان هنه و 52 عسکرن لسی واسی عسکری که پرهندک هیا یعنی اگر او تشتی کو خواستن بکن اگر بکرانه هم بیجن 750 پیای کرد باوتن سر مالات جخوا حاضره مالات جخوا بلدیه کردایه و او کسانه باوتن سر سواسه جبر کور تشتکتونه و همو بگرتانه بشین استانبول جخوا حکومت جوان خواسته بو لی پروبلم وکی من گفت هایوان جوی تشتیتونه بو ایجار مثلا چه هاده به؟ هزا باش نزانی بو نزانن ایجار عکسیوی مصطفی کمال جی هایوی جهر تشتی هیا چونکی لسر پستخانه کنترل روی هیا به واسطه وان ام بیجن مروین کل پستخانه نه روز به روز هر شف تعقیب دکه او لکنه چه دکن چند کسن چما هون وان ناگرن بگرن وکی من گفت دنیره ملت نکاره ایجاج به واسطه دیاربکر خارپیت عسکر دخواست او عسکری کو هاته شاندن تا بگه چه به پیاتی دچن یعنی حتی کو او به ملتی دوی ناوه ده بشوکه نیوه شوه هم بیجن تلگراف چیه ماموری تلگراف یه ملتیه بشو نه ایلونه بشو ته لدری دخل دری اکرم بگو دری بلدیه یعنی سرکی بلدیه دخل اکرم بگو نوال میوان سرکی بلدیه نه اکرم بگو خود بی از درکتم بگو تو چی کسی دوی منیرد کو او مامور تلگرافیه گوت یک از جبوتشتکی مهماتمه دوی هات او مسئله مرا بحث گوت من جد تلگرافا فهم کریه کو ایشف طبعا بچک مازن دکه دوی و اسکره که مازن و باوجه سرمرتی و بگرن و بشینن فلان اوانه جی پانیک وام دگره دترسن و هما نیوه شوه یعنی خبر دادن هف دچن مالا خلیل رامی و همو لهف دجون روژا هما ام بیجن نیوه شوه یعنی سر استوی زو جمالات درد کرد اوی ور ما بگرن نوال جبوان را نوال جبوان را همو نوال جلادت بدرخان جلادت و اکرم و كامران و عبد الرحيم رحمي و عبد الرحيم رحمي جبوان رايه عبد الرحيم رحمي حكاري زابسو يعني اوانا تدي كالك جنيد صابسو يعني او جي يك جوانجي او حتى او دبيجا وي مامستاتيا كرد يعني كردي فيري نوالي ذكر مامستاي وي كردي كرمانجي بو يعني ليه النتيجه وقت من قلت اوج ملاتي در كذا او وقت فيلمك وقت فيلمك انترسانه يعني خواتنا من هيزن حاج بدر اغا مروي حاج بدر اغا وانج دي من حلبه حاج بدر اغا وخليل رامي ووالي علي غالب او برب زوزان اويدچن برب زوزان عشيره رشوان حاج بدر اغا دچن يعني او دخوازن مثلا حكومات المركزي دخوازن كو مصطفى كمال وانا بقرا بشين اسطنبولي مصطفى كمال جي حوالي خوي ياجي عسكري ياره خبر دشنا دبي وان بقرين بشين جيوان تو سامسون دبي بشين بامنيا ونوال واكرم وكامران وجلادت ومروين وان ومروين نوال او عبد الرحيم رحمي البت
اوانا جی درکی دنده دچن و بحثا بیل کربو آلبای که انگلیس کدی مگو وقتا ملت او جهات و نوئل رج میجر نوئل جویرا گفت کو وکشه و دراتش خلاج مرا در نکبه در سال 1949 ده پاشه لندن لندرای وقتا کو کامران بدرخان چوبو و داره نو او بیل ور بحث کرده بجا او تدین نوال من بحث کرد میلک وی بشکل سر کرده هبو یکی زیرک و کردی هین بو بجبر کل کردستان باشور بو خطاب نوال کل سر نوال نفساندیه دبی کرمانج همی جوات و محفل رازین جتا جناب نوال